jy wat jy die touw weggooi. Maar ek sê vir jou gebeur daar iets. Dat wil die man van die Here en nooit in sy kom. Jou lewe sal nooit dieselfde. Listen to the Bible. Hy speels of. Hy speels of. Die 12 is met hom. Hy speels of. Om te beweeg. Vir die eerste keer. Vir die eerste keer. Is hy besig. Vir die eerste keer. Die Bible sê vir die eerste keer. Was hy besig. Om die sitiënte. Maar in diezelfde tijd. En diezelfde tijd. According to the Romans. When the wife doesn't bear any children. She becomes a product of that government. According to the city. When a woman doesn't bear any children, doesn't even have a husband, she becomes a product of that city. Taking me a saying, taking me a doom that is funny. If it's a woman for her, that the next thing I said, they can go past me. When you so spurvy, when you get to if you can come up any woodlands, you want to say, we will move lucky. Excel on a bra you tennis, we feel needs as ideal woodlands as gevolg van die listen to me. When he saw the coffin and he saw who was behind the coffin, vanity werkloosheid. Dat ze altijd mensen wat jou draagt naar zekere plek toe. Dat hulle weet dat jy moet dit maak. Jou omstandigheden moet verander nie. You have to go and die in that place. Have you come to that point in your life that they have carried your children? They have carried your children. They have carried your brother. They have carried your mother. They have carried your family to a place which is not a home. And the Bible says, when Jesus saw what was taking place, and Afrikaans said the people, hij was innerlijke to create a jammerte. Dat inner compassion, die innerlijke, ik praat van die uiterlijke, ik praat van die innerlijke jammerte. Compassion. Ons het het verloren. Die innerlijke jammerte. Die innerlijke jammerte. Het ons het verloren. Bij die kerk, bij onze versplekken, bij die vrienden, hoe dat was gaan, het ons die innerlijke jammerte.
realm, I see some of them are being carried. But compassion, I call upon compassion. Ik roep die innerlijke jammerte. Ik roep die innerlijke jammerte. Ik roep die innerlijke jammerte. Ik roep die innerlijke. Die Bijbel gaat verder. En die Bijbel zegt, Jesus vraagt van jullie vrouw, hoe kom jij? Hoe kom jij? Hoe kan ons jullie van ons dingen verloren in ons leven? Hoe kan ons jullie van onze werken verloren? Hoe kan ons jullie van onze liefdes met ons begraven? How can you ask me? I mustn't cry. Hallelujah! Ik heb dit verzekeren gekomen. Not for everyone. The Bible says Jesus asked, woman, why are you crying? Why are you crying? How can you ask me? After seeing my son being carried out of the city, and then you are here to tell me I mustn't cry. What kind of a man are you? What kind of a man are you? You see my son is being carried out here, but you come and tell me I mustn't cry. Because he committed the same. Hoe kom je nog? Hoe kom je nog? Hij doet klappenfeest met die innerlijke jammerte. Daarom is hier om jou te vragen. Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Take it away. And you do it. And you do it. Terwijl je zijn tranen. Je achtervolgt die omstandigheden of die situatie. Waar je jezelf niet kan veranderen. Maar als je doet, en je bent bezig om te achtervolgen. Maar het is om te zeggen dat Jezus heeft niet net die kist gezien. Hij heeft jou gezien achter hen. Halleluja! Jesus is here. I am here to tell you. Jesus is here. Jesus. Hallelujah. Kom ons loop in pad. Kom ons loop in pad. Kom ons loop. Daar is sekere dinge wat die Here nog nie gesien het. Wat praat hierdie jong man nou? Daar is sekere dinge wat die Here nog nie gesien het. There's certain things that God hasn't seen. What is that? Wat praat hy nou? Let me open it up for you. Yes. What is that? Hy het nog nie 'n God gesien wat bokant hy is. Halleluja! Hy het nog nie 'n omstandighede gesien wat bokant hom is. Hy het nog nie 'n situasie ontmoet nie wat bokant hy het die situasie. Hy het ook nie sien die dood gesien nie wat bokant hom is. Then what situation are you facing? That is above my court. Wat die situasie leed jy in wat bokant my God is.
He is a God who is above every situation. He is the God that is above every other God. He is the God who is the Alpha and the Omega. He is the God who is the beginning and the end. He is the God who was the same yesterday and today and forever. He is the God who shall not change. He is the God who stands behind his word. Hij is God. Wat staan achter zijn woord? Wat staan achter zijn woord? Ik ken zo Here. Wat staan achter zijn? Zo God wat staan. Als hulle jou kinders gaan die matriek maak. Ek ken 'n God wat kan barriers opmaak. Als hulle niemand kan gezond raak. Ek ken 'n God wat die siekes kan gezond maak. Als hulle hierdie jaar gaan er nog een sterwe. Ek is aan die boot met jou. Ek sê die Here, hy is aan die boot. Hy vraag, hoekom het jy nog? Terwyl hy sien jou en die boot waar jy is. Ek ken so Here. Die Bibel sê, nadat hy die jong man in die begin van die verse was hy 'n seun.